Bafethu, le nsizwa le njengoba niyibona la le nsizwa kwenzeka isimanga. Yabona la emhlabeni ngiyazi ukuthi masuke uhlangana nothandiweyo wakho abanye abantu banayo lento yokuthanda ukubona upartner wakhe enyuka eya kwelinye izinga, enyuka eya kwelinye izinga, enyuka eya kwelinye izinga. Ikakhulukazi thina majida, we can do anything to invest kuma-girlfriend wethu. So this guy mangizwa-ke engathi iya-investa kwintombi yayo, yayenzela yonke into, yasebenza intombi ya-right noma kungakabi ne-information ephelele. So lo mjida-ke nazi nani lezi iy'tori ey'kanje angizenzi, but this one singithintile kakhulu. So lo mjida wayenza-ke yonke le shandisi yakhe ekuthenini ukuthi intombi yakhe ikwazi ukuthi igcine i-right. Uma-ke ngathi bebehlukana phinde bebuyelana, so lo mjida-ke la isitori sikhona khona, lo mjida ubulale intombi yakhe, intombi or upartner or unkosikazi ethu isihlungu isenze sibuhlungu kangaka, ambulala aqeda amshutha amphoste ku-Facebook. Bafethu, then ngizwa futhi kuthiwa umjida nawo seziwayibulala-ke, but-ke ake nizwele nje ukuthi ukhuluma la uthini njengoba elibhizi la echaza. But nje bafowethu, ukubulala umuntu, isihlungu sokubulala umuntu maqeda uzomphoste. Hhayi, ividiyo yakhe-ke ngikwazi ukuyifaka, hlasimulisa umzimba, kodwa-ke anizwele ukuthi uthini lo mjida kule nto yakade eyichaza. Kunzima bafethu la ngaphandle, kunzima. Umuntu sevele abulala nje njengokubulawa kwenkukhu. Animuzwe nithi uthini lo mjida. Ngizamile, sebenze kanzima empilweni yami, thana sesifaye woman. Ngizama ukumjabulisa, ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule. Ngizame kanzima, ngiluze into ey'ningi, lots of money, lots of everything. But-ke wazala ingane engasiyo yami, ngambekezelela ngayondla. Wakhathala yimina, wangala, ngoba sezophumela uRaf azamela umina. Wangigabha, ngamgabha, ngavuma, ngahamba, ngamshiya, ngavuma. Kodwa usesebonile senginomuntu wami, sengihappy, ngiyamyeka naye unomuntu wakhe, wabuyela kumina, wathi kumina asibuyelane, uzomyeka asikane. Into ayenzile, uthatha ifoni yami, wathapha umuntu wami, wamkhombisa ividiyo ukuthi unami. Umuntu wami angala ngenxa yakhe. Mase fasibuyelane, siqhubeke nempilo, wangaba naye, ngasala kanjalo. Lo muntu lo ngimondle engenanix, engenalutho. Noma umuntu osifazane olapha, yekamqhaphaza amadoda, yabo, yekani nangu. Bafethu, hayi, this is totally unacceptable. You can't kill umuntu engathi ubulala isilwane. Yazi kwabanye abantu ukubulala umuntu nje into elula, kazi nomuntu liyakhuluma bafethu. So this guy-ke umbulele-ke lo sisi njengoba esho ukuthi, njengoba eyichazele naye lapha ukuthi wamondlisa ingane engasiyona yakhe. Yabona-ke this time okanye kwi-situation ekanje kugcina ngasibi into elula nokho ukukhuluma, sizikhulumela even for abosisi. Ifuna ngathi singalinda kwehle ebese-ke sikhuluma ukuthi nabo abosisi iyiphi part ekumele bayenze in terms of uku-avoida izinto ey'fana nalezi. Kodwa nje ngisho kuthiwa wenzeni umuntu bafowethu, walk away from that person rather than ukwenza lento. It is one of the painful stories that are on social media. Bafowethu, shout umuntu kwenzeni, ungayenzi lento. I pray ukuthi lento kuba ukuthi
ibingeyokuqala engayokugcina. Machida, singayenzi le nto bafethu, singayenzi le nto. I decided not ukuthi ividiyo siyibonise. Mhlawumbe ufuna ukuyibona ividiyo ihambe ey'nkundleni zokuxhumana, akhona amapheji amaningi ayipostile ividiyo. Nzima bafethu la ngaphandle. uNkulunkulu anivikele abantwana basekhaya, nani bafowethu, uNkulunkulu anivikele ey'meni ey'fana lezi. Inhliziyo yenu ingagcini iziyeqe in terms of igcine isiyithatha iy'nqumo ezingezinhle, ezinye zazo sizoyisola even ngazo in future. Bafowethu, lokhu akwamukelekile. Ngizwile kuthiwa even nawe uMjida useze wadicida ukuthatha impilo yakho uyibulele. Nzima bafethu la ngaphandle. Thando.